Lee Sol-ju niwe muntu wa mbere utemerewe kugira urubuga nkoranyambaga ndetse no kugira abaganira batabonana amaso ku maso, kuko ibyo byafatwa nko gushyira akaga umutekano w'igihugu. Uyu mugore ntabwo yemerewe gusura umuryango we kuva yaba umugore wa Kim, nta nubwo yemerewe kuwuvuga. Umuryango we ariho wo wemerewe kuwusura, we yemerewe kujya ahantu hari umuryango wavuye mu rugo gusa, nko mu gihe habaye impamvu zijyanye no gushyingura, ariko kuwusura ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byemewe. Uyu mugore ariko bikaba bigereranywa ko yaba yaravutse hagati y'umwaka w'1985 ndetse n'umwaka w'1989. Muri Mata umwaka w'2018 nibwo izina rye ryazamuwe mu bitangazamakuru bya leta, maze kuva ubwo aho kwitwa umugenzi cyangwa se umwe mu bari kumwe na perezida, dore ko ari gutyo byavugwaga, aho iki gihe umugore yatangiye kwitwa umudamu wa mbere wubashywe mu gihugu. Iki cyari icyubahiro kidasanzwe yari ahawe, kandi nabwo bwa mbere iryo zina ryari rikoreshejwe guhera mu mwaka w'1974. Muri iki gihe Lee Sol-ju akaba yaratangiye kugira uruhare mu bikorwa by'umugabo we, kandi akagaragara kenshi ari inyuma ye. Ikinyamakuru The List cyagaragaje ko bamwe mu bamuzi bavuga yuko yarangije amashuri yisumbuye i Pyongyang, ngo ndetse mbere akaba yarize mu gihugu cy'Ubushinwa, aho yize ibijyanye n'umuziki ndetse no gukina amafilime. Ikindi kandi uyu mugore akaba afitanye isano na Ri Pyong-chol, uyu nguyu wahoze ari generali mu ngabo zirwanira mu kirere za Korea ya Ruguru, ndetse uyu akanaba umujyanama wa hafi wa Kim Jong-un. Umunyamakuru Jong Gang-ilbo ukomoka muri Korea ya Ruguru ariko kandi ukorera muri Korea y'Epfo yavuze yuko Ri yari umuririmbyi ukomeye cyane, unaririmbye muri orchestre Unahasu, aho iki gihe uyu yakoze ibitaramo byinshi cyane mu mahanga. Gusa ibyo uyu muhanzi wari ukomeye bikaba byaraje kuza kurangira ndetse uwo muhanzi arabura, aho bikekwa yuko uno mugore yaba ari wari uwo muhanzi waje guhindurirwa amazina. Abayobozi ba Korea ya Ruguru bagerageje gusibanganya amateka ye nk'umuririmbyi hamwe n'umuntu uba mu myidagaduro, kuko ibyo ngibyo ugendeye kuri kino gihugu byanafatwa nko gusebya Kim ku butegetsi bwacyo. Raporo yashyizwe ahagaragara n'ibiro by'ubutasi bya Korea ya Ruguru yavuze yuko Ri yavukiye mu muryango w'abanyabwenge kandi w'abantu bifashije. Umuryango we usanga urimo abajenerali ndetse n'abasirikari bakomeye, aho ndetse n'ababyeyi be nyirizina se ari porofeseri ndetse nyina akaba ari umudogiteri. Ino raporo kandi ikaba yanagaragaje yuko Ri kuri ubu afite abana bagera kuri 3. Ri kandi mbere yo gushakana na Kim akaba yarasuye Korea y'Epfo mu mwaka w'2005, aho icyo gihe yagiye ku munyamuryango w'itsinda riririmba ndetse akanaba umwe mu bahanga babashije gusiganwa n'amaguru. Bivugwa yuko uyu nguyu umwe mu bantu 90 bishimye batera hejuru bati Korea ya Ruguru ndetse na Korea y'Epfo twese turi umwe. Ibyo byose akaba yarabikoze adatekereza na busa umunsi umwe azajya agenda inyuma ya Kim Jong-un ari umugore we. Mbere gato yo kujya ku mubano wabo n'ubundi nawo wanditswe n'ibyo binyamakuru, uyu mugabo we gato cyane ni ibiki wamumenyaho. Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un, uyu perezida ni mutoya cyane wabashije kuyobora kino gihugu, cyane ko bategetse Korea ya Ruguru bose bamubanjirije babayeho mbere y'ubwigenge bwayo, ndetse abo ngabo banagize uruhare mu kumuhirimbanira. Uretse perezida Kim we wenyine niwe wavutse kino gihugu cyarabonye ubwigenge. Abasesengura bavuga yuko Kim atari asanzwe azwi mu buzima bwa politiki ya Korea ya Ruguru, ikintu gisa n'icyatangaje abantu batari bakeya, baba abanyakorea ya Ruguru, abaturanyi bayo ndetse n'isi yose muri rusange. Uno mugabo kandi ubwo yuko yize amashuri atari make mu bihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi, ariko kandi bamwe bagakeka yuko yaba yarakoreshaga amazina atazwi ku buryo bw'ibanga kandi rikomeye. Ibyo ngibyo bikaba bigorana kugira byinshi abantu bamenya ku buzima bwe yari asanzwe abamo mbere yo kuba perezida. Kim Jong-un rero yagiye ku buyobozi bw'ikirenga bw'igihugu cye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2011, nyuma gato y'imihango y'ishyingurwa ry'umubyeyi we, maze kuva ubwo ahita ahabwa igarade rya The Chairman of the Workers' Party of Korea. Aho Kim Jong-un kandi kuva ubwo yahise anaba umukuru w'ikirenga w'ubutegetsi butandukanye burimo buno bukurikira. Aha harimo Chairman wa Commission iyobora ingabo z'igihugu za Korea ya Ruguru, Chairman wa Komisiyo ikuriye ububanyi n'amahanga ya Korea, umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za rubanda ya Korea, umwe mu bagize biro politike y'ishyaka ry'abakozi ba Korea, ndetse kandi kuva ubwo ubwo yabaga perezida wa kino gihugu. Kim Jong-un yanahise agenerwa ipeti rya Field Marshal mu ngabo za Korea ya Ruguru. Icyo gihe bikaba byari ku itariki 13 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2012. Ibi ngibi ariko ntabwo bikura yuko ubusanzwe Kim Jong-un ufite impamyabushobozi y'ikirenga mu by'ubugenge yakuye muri imwe muri kaminuza zubashywe muri Korea ya Ruguru, ariyo Kim Sang University, hamwe n'indi yakuye muri kaminuza ya gisirikare nayo yitwa Kim Sang Military University. Ngo no mu buzima busanzwe n'ubundi uyu mugabo asanzwe ari umuhanga bikomeye. Abandi ariko nabo bakaba baragiye bamunenga mu bihe bitandukanye, bavuga yuko ari ibyemezo yagiye afata byuzuye ubukana, nko kuba binungwanungwa yuko yaba yarishe nyirarume Jang Song-tae ku itariki 9 z'ukwezi kwa 3 umwaka wa 2014.
Kim Jong-un kandi yanashinjwe kwica umuvandimwe we bwite amwiciye muri Malaysia icyo gihe bikaba karindwi. Igitangaje ariko ni ukuntu mu mashuri yose uyu Kim Jong-un yagiye anyura mu mahanga cyane cyane mu Busuwisi abantu batari barigeze bamenya kumutandukanya na mukuru we wundi witwaga Kim Chal nawe biganaga mu bigo byegeranye. Umwe mu nshuti za Kim Jong-un zikomeye akaba n'umwe mu bastaff bakinnye basketball mu bihe bitandukanye uyu witwa Dennis Rodman avuga yuko Kim Jong-un yigeze kumutumira ku isabukuru y'amavuko. Icyo gihe bikaba byari ku itariki 8 Mutarama umwaka wa 2013. Aha rero ni naho byatangiye kubungabungwa ndetse no kuvugwa ko nyine uno mugabo yaba ari icyo gihe yavukiye. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu Buyapani kimwe mu bihugu bihora birebana y'Uburayi na Korea ya Ruguru nubwo Kim Jong-un akiri mu mashuri mu Busuwisi aho yakurikiraniraga amasomo y'ubuhanga mu rurimi rw'icyongereza we yaranakoreshaga amazina ya Chol Park cyangwa se Park Chol kuva mu mwaka w'1993 kugeza muri 1998. Muri ayo mashuri kandi Kim Jong-un yamenyekaniyeho nk'umufana w'umukino wa basketball ukomeye ndetse ngo akaba yaranahoranaga kenshi n'umugabo wamurindira mu mutekano aho ariko icyo gihe byari bizwi ko ari umuntu w'inshuti ye nta byari bizwi uyu nguyu yaba ari umwana wa perezida w'igihugu cya Korea ya Ruguru. Undi munyeshuri wiganaga kandi na Kim Jong-un yatangarije itangazamakuru ko Kim yaba yaramuhishuriye yuko ari umuhungu wa perezida wa Korea ya Ruguru ubwo bari barimo kuganira ariko kandi uwo munyeshuri aramuseka ati ibyo uri kuvuga ntabyo uzi. Abantu kandi bari bazi yuko Kim Jong-un ari umwe mu bafana bakomeye cyane ba basket muri Amerika NBA aho uno musore nawe wajya kugerageza gukina basket bamwe mu bakinnyi yakundaga barimo Michael Jordan, Kobe Bryant ndetse n'abandi. Kuko kwiyoberanya ariko aho Kim yagiye anyura mu mashuri ibyo bikaba byaratumye ikigo cya laboratoire cy'Abafaransa kiri muri kaminuza ya Lyon gikora icyo wakwita igiteranya amafoto y'igihe Kim Jong-un yari akiri umunyeshuri muri kaminuza mu mwaka w'1999 hamwe n'ifoto y'umwaka wa 2012. Ino foto ya kera bikekwa yuko yari iya Kim barazigereranyije maze basanga zifitanye isano ku gipimo cya 95%. Bikaba ari aho byaherewe byemezwa yuko Kim Jong-un kuko yaba yarize muri kaminuza zo mu Busuwisi aho yize nyine ibintu bitandukanye. Ibi kandi bikaba byaranaje no kwemezwa n'uwitwa Perot Raoul kabuhariwe mu ibimenyetso ngenderwaho mu kwemeza ibiranga umuntu ibizwi nka forensic anthropology wo muri kiriya kigo twamubwiye haruguru. Mu mwaka wa 2012 kugeza muri 2014 uyu mugore wa Kim yagaragaye rimwe na rimwe mu bitangazamakuru byo muri Korea ya Ruguru aherekeza umugabo we mu birori bitandukanye ariko kandi nyuma yawo ntabwo yakunze kuboneka. Yagize igihe kirekire atabonwa na rubanda umwaka wa 2015 na 2016 gusa mu mwaka wa 2018 uno mugore yongeye kugira uruhare muri diplomasi aho mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uyu yasuye Ubushinwa ari kumwe n'umugabo we ndetse anabonana n'umuyobozi mukuru w'Ubushinwa Xi Jinping ndetse n'umugore w'icyo gihe bari kumwe. Mu kwezi kwa kane k'uwo mwaka nabwo uno Lee yahuye n'abadiplomati b'Abanyamerika maze abafasha bose kugabanya amakimbirane hagati ye hamwe n'igihugu cye. Uyu mugore kandi yanafashije kwakira uruzinduko rw'umuyobozi mukuru w'Ubushinwa ndetse n'umugore we bagiriye muri Korea ya Ruguru mu mwaka wa 2019. Inyandiko z'ubutasi za Korea y'Epfo kuri Korea ya Ruguru ibi nibyo zatangaje uno mugore wa Kim Jong-un atemerewe gukora. Ibi nibyo zatangaje ku buryo uno mugore wa Kim Jong-un aba agomba kwitwara ndetse n'ibyo atemerewe gukora. Yategetswe guhindura amazina ye yose ku buryo n'uyu munsi nta n'umwe uzi ko yitwaga mbere. Ibi rero bikaba byari n'ubundi bintu bisanzwe yuko umugore ashobora guhindura izina yarangiza akitwa izina ry'umugabo we ariko kandi ibyo bikaba atari itegeko yuko umuntu aba ategetswe gusibanganya ndetse no kwibagirwa uwo mbere yari we. Icya kabiri ntabwo umugore agomba kuringanira n'umugabo ahantu hose agomba kuba ari inyuma y'umugabo we nubwo kaba ari akantu gatoya cyane ntabwo agomba kujya ku ruhande neza n'umugabo we ariho. Ino ni protokole ni gutyo bigomba kuba bimeze. Icya gatatu Lee Sol-ju agomba guceceka no kuvuga no kwongorera ntabwo agomba kuvuga ku wundi muntu utari umugabo we cyane cyane nk'iyo umugabo we ari aho hantu aba agomba gusa kuvuga mu rugo cyangwa se nanone yagiye mu bintu bituma agira akazi kandi ibyo nabyo bigakorwa umugabo we atari aho. Mu gihe cyose umugabo we ari aho hantu nawe ari uwaba yemerewe kuvugisha n'umugabo we abandi bose ni ukubongorera cyangwa se agaceceka. Izi nyandiko z'ubutasi za Korea y'Epfo kuri Korea ya Ruguru kandi zigaruka kuri uno mugore zavuze yuko mbere yo kuva mu rugo aba agomba guhabwa abantu baza guhura nawe yangiza akamenya abaza gusuhuza abatari buze kuza gusuhuza n'abatari buze kuza guhuza n'abamaso. Icya gatanu mu gihe Kim Jong-un yaba ashatse umugore wa kabiri uwa gatatu cyangwa se uwa kane kugeza ku mubare yifuza uwo mugore ategetswe kuba umwe mu b'imbere mu bategura ibyo birori byo kwakira mukeba we kandi ntabwo yemerewe kwerekana yuko yababajwe n'igikorwa cy'umugabo we. Icya gatandatu ntabwo uno mugore Lee Sol-ju yemerewe kuvuguruza na gato umugabo we icyo yamubwira gukora cyose ako kanya aba agomba kugikora atabanje kumubaza. Gusa ibi ngibi akaba ari nako bimeze ku bandi bagore bose muri Korea ya Ruguru yewe no muri Korea y'Epfo. Hari umuco werekana yuko abagore bakwiriye kubaha abagabo mu buryo bwose umugabo akubwiye ikintu ukwiriye kugikora.
icya karindwi, ikinyamakuru The Sun kivuga yuko uno mugore atemerewe guseka ngo atembagare ko byafatwa nko kwica umuco cyane. Ibi nabyo akaba bihuje n'abandi bagore muri Korea ya ruguru. Icya munani, uno mugore nta binyamakuru yemerewe kuganira nabyo, cyane cyane arimo aravuga ku buzima bwe uko yabayeho, ubuzima bujyanye no kuba ari umugore wa mbere w'umuntu ukomeye muri Korea ya ruguru. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo byemewe.